Reka nongere mbasuze mbifurize kugira ibihe byiza mwebwe mukomeje kudukurikira mukomeje kubana natwe muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye. Tariki ya 15 ukwezi kwa gatatu 2026 ndibizi neza ko mudukurikiye muri benshi cyane mwe muri mu Rwanda no hanze igihugu cy'u Rwanda by'umwihariko mu karere k'ibiyaga bigari muri Uganda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Burundi n'igihugu cya Tanzania. Namwe kandi dukurikiranye muri mu bihugu nka Canada, Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ikaze muri gahunda z'amakuru yacu. Yitwa Jean-Luc Habyarimana, uyu ni umuhungu wa Juvenal Habyarimana wayoboye igihugu cy'u Rwanda. Yitwa kandi General Kayumba Nyamwasa, yabaye umwe mu basirikare bakomeye cyane mu ngabo z'igihugu cy'u Rwanda, yafatanyije barimo na Perezida Paul Kagame kubohora igihugu cy'u Rwanda guhagarika jenoside yakorewe abatutsi. Gusa nyuma gato aza gukurikiranwa n'inkiko z'igisirikare cy'u Rwanda, byaje gutuma afata y'ubuhungiro ahungira muri Afrika y'Epfo, aza gushinga RNC, Rwanda National Congress, akaba rero ari umutwe usanzwe urwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda. Hanyuma rero mu mugambi ukomeye cyane wo guhunga umutekano w'igihugu cy'u Rwanda, mbabwira ko ubu ngubu u Rwanda rumaze gusohora itangazo rikomeye cyane yuko abangaba babiri bombi hamwe na Perezida Felix Tshisekedi bamaze kurenga umurongo utukura. Mbere gato yuko tugaruka kuri iyo nkuru nyirizina, reka mbanze mbabwire ko ambasade ya Amerika i Baghdad yarashweho mu gihe Trump avuga ko yashenye burundu ibya gisirikare byo ku kirwa cya Iran. Ambasade ya Amerika i Baghdad mu murwa mukuru wa Iraq yarashweho igisasu cya misiri bituma umwotsi uzamuka hejuru y'inyubako ya ambasade, nk'uko byatangajwe n'ibiro ntaramakuru Reuters by'Abongereza, bisubiramo amagambo yababihaye amakuru ariko bidatanga amakuru arambuye. Ibiro ntaramakuru AP byatangaje ko igisasu cya misiri cyakubise ku kibuga cy'indege cya za Kajugujugu kiri mu rugo cyangwa se mu gipango rw'iyo ambasade ya Amerika. Ibiro ntaramakuru AFP kandi byasubiyemo ababihaye amakuru bavuga ko indege nto y'intambara itajyamo umupilote cyangwa se drone yakubise kuri iyo ambasade ya Amerika i Baghdad. Icyo gitero cyabaye nyuma gato yuko abarwanyi babiri bashyigikiwe na Iran biciwe mu bitero ku murwa mukuru wa Iraq, nk'uko AFP kandi yabitangaje isubiramo amagambo y'abantu benshi cyane bayihaye amakuru. Bibaye mu gihe kwa gatanu Perezida Donald Trump yavuze ko Amerika yashenye burundu buri hantu ha gisirikare ho ku kirwa cya Karg cyo muri Iran, ndetse akaburira ko ashobora kurasa ku bikorwa remezo by'ibikomoka kuri peteroli. Mu gusubiza, Iran yaburiye ko ibikorwa remezo by'ibikomoka kuri peteroli n'ingufu z'amashanyarazi bya kompanyi zikora n'abanyamerika bizasenywa igihe ibigo by'ingufu bya Iran byaba bitewe. Ibikomoka kuri peteroli bigera kuri 90% y'ibyo Iran yohereza mahanga binyura ku kirwa cya Karg, bityo aho ni ahantu h'ingenzi cyane ku bukungu bwa Iran. Ibiro ntaramakuru Fars bifite aho bihuriye n'umutwe wihariye wo mu ngabo za Iran byatangajwe ko ibiturika bigera kuri 15 byumvikanye kuri icyo kirwa mu gihe cy'ibitero bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Fars yatangaje mu butumwa bwo ku rubuga nkoranyambaga rwa Telegram ko ibyo bitero byari bigambiriye ubwirinzi bwo mu kirere, ikigo cy'ingabo zirwanira mu mazi, umunara wo ku kibuga cy'indege wo kugenzuramo ingendo z'indege hamwe n'inyubako y'ikirongozi y'ibikorwa n'indege za Kajugujugu. Igitangazamakuru cya leta ya Iran cyatangaje ko nta kintu cyangiritse ku bikorwa remezo by'ibikomoka kuri peteroli byo ku kirwa cya Karg. Mu yandi makuru, bamwe mu baturage b'Iran babwiye ishami rya BBC Verify ritangaza amakuru mu rurimi rw'igiperse ko uwo murwa mukuru wa Iran warashweho bikomeye mu ijoro ryakeye muri intambara imaze ibyumweru bibiri hagati ya Amerika na Israel ndetse na Iran. Igisirikare cya Israel IDF cyatangaje ko igitero cya misile cya Iran kibasiye umujyi wa Shaham rwagati muri Israel mu ijoro ryakeye. Amafoto agaragaza inyubako zangiritse mu buryo bukomeye cyane. IDF yanatangaje ko kwa gatanu yarashe ku bigo biyoborerwamo ibitero by'umutwe wa Hezbollah ufashwa na Iran i Beirut mu murwa mukuru wa Liban. Yongeyeho ko mbere yo kugaba ibyo bitero yabanje kugabanya ibyago byo kugira nabi abasivili. Reka rero tugaruke ku nkuru yacu kuri Jean-Luc Habyarimana ndetse na General Kayumba Nyamwasa wahoze mu ngabo z'igihugu cy'u Rwanda mbere ko aza gutoroka ubutabera bwa gisirikare. Amakuru avuga ko Tshisekedi, umuryango wa Habyarimana ndetse na Nyamwasa bari kunoza umugambi wo guhuza imbaraga. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi ari gukorana n'umuryango wa Juvenal Habyarimana utuye mu Faransa ndetse na Faustin Kayumba Nyamwasa uba muri Afrika y'Epfo kugira ngo banoze ubufatanye mu bya gisirikare bugamije gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda. Nk'uko amakuru aturuka ku masoko atandukanye bivuga, uwo mugambi wubakiye ku mutwe w'iterabwoba FDLR
washinzwe n'abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane bashaka kubaka ihuriro ryagutse ry'imitwe irwanya leta y'u Rwanda. Mu izingiro ry'uyu mugambi harimo umuhungu wa Habyarimana Jean-Luc Habyarimana. Amakuru amugaragaza nk'umuntu ushobora guhuza ibisigisigi bya Hutu Power hagamijwe guha icyerekezo gishya ihuriro ry'abarwanya leta y'u Rwanda. Aya makuru avuga ko mu ruzinduko Jean-Luc Habyarimana aherutse kugirira Kinshasa yahuye n'umujyanama wihariye wa Perezida Tshisekedi mu by'umutekano Desire Kashmir Eberhard Kalongere. Nk'uko abamenye iby'uko guhura babivuga, Eberhard yagejeje kuri Jean-Luc ubutumwa bwa Perezida Felix Tshisekedi bumwizeza ko hari umugambi ukomeye cyane uri gutegurwa wo gukora ihuriro rikomeye cyane rya gisirikare rizahangana AFC 23 nyuma yaho ritangire kandi kugaba ibitero ku Rwanda. Aya makuru yemeza ko Jean-Luc Habyarimana afatanyije n'abayobozi bo muri Minisiteri y'Itumanaho n'Itangazamakuru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bashyizeho urubuga rwitwa X Africa rugamije kandi kweza izina rya Habyarimana, kwibasira leta y'u Rwanda no gutangaza ubutumwa bushyigikira gahunda za Tshisekedi mu karere. Umugore wa Habyarimana Agathe Kanziga n'abandi batsimbaraye ku ngengabitekerezo ya Hutu Power bavugwaho kugira Jean-Luc Habyarimana inama yo guhindura izina rya FDLR ikitwa FCR cyangwa se ibyo twakwita muri rw'igifaransa Front Commun pour la Libération Rwandaise. Ikigamije rero no guhindura isura FDLR ifite mu maso y'umuryango mpuzamahanga, ariko amakuru ahamya ko uyu mutwe Front Commun pour la Libération Rwandaise yagumana ingengabitekerezo n'imiterere ya gisirikare nk'ibya FDLR. Gahunda yagutse ya leta Kinshasa ikubiyemo guhuriza hamwe abarwanya leta y'u Rwanda binyuze mu guha indaro abanyapolitike ndetse n'abo mu rwego rwa gisirikare bahunze kugira ngo bazashobore kugira imbaraga nyinshi cyane. Perezida Felix Tshisekedi yerekeje amaso kuri Nyamwasa wahoze ari umwofisiye mukuru mu ngabo z'u Rwanda RDF, nyuma akaza kandi gushinga umutwe wa RNC Rwanda National Congress. Amakuru avuga ko Nyamwasa kandi yagerageje guhuza imitwe yitwaje intwaro ya politike n'icengezamatwara kugira ngo byifatanye kurwanya leta y'u Rwanda. Amakuru avuga ko mu rugendo Nyamwasa yagiriye Kinshasa muri Nzeri 24 yahuye n'abayobozi bo muri FDLR baganira uko bakongerera imbaraga bufatanye buri hagati yabo. Abayobozi bo muri RDC bazi aya makuru bavuga ko Nyamwasa avugana bihoraho na Perezida Felix Tshisekedi ndetse na Perezida FDLR Gaston Iyamuremye uzwi nka Victor Byiringiro. Basobanura ko uyu mubano ari inkingi ya mwamba umugambi wo guhuza Rwanda National Congress na FDLR. Icyemezo Byiringiro yafashe muri Mutarama ya gatatu cyo kugenda muramu we Cyprien Ngabo nk'umuhuza wa FDLR n'itsinda rya RNC Rwanda National Congress kiyobowe na Frank Ntwari gifatwa nk'ikindi kimenyetso cy'umubano uri gukura hagati y'impande zombi. Amakuru yemeza ko ubufatanye kandi butatangiye vuba, ahamya ko mu ntangiriro za 25 Byiringiro yohereje umunyamuryango wa RNC uba muri Canada Emmanuel Hakizimana muri leta zunze ubumwe za Amerika kugira ngo avuganire FDLR mu nama ibarwanya leta y'u Rwanda. Bivugwa ko iyi nama yari igice cy'ubukangurambaga bumaze igihe bwo guhuza abarwanya leta y'u Rwanda bamaze igihe kandi baracitsemo ibice binyuze mu nkunga y'imari n'iya politike ituruka mu bantu ba hafi ya Perezida Felix Tshisekedi. Ibikorwa byo gushaka abayoboke bajya mu ihuriro rirwanya leta y'u Rwanda byakaje umurego, harimo abashyigikiye FDLR baba muri Uganda n'abavugwa cyane muri RNC nka Charles Kambanda, Eugene Gasana, Christine Uwizera Coleman. Aya makuru avuga ko umugambi wa Perezida Felix Tshisekedi utakiri ibanga kuko akomeje guha FDLR ibikoresho, kwegera abagize uruhare muri jenoside cyangwa se abafitanye isano nabo no gushaka guhuriza amatsinda yanga leta y'u Rwanda mu mugambi umwe wo kwirwanya muri rusange. Hanyuma rero Minisitiri w'Ubumwe bw'Abanyarwanda Minubumwe akaba yitwa Dr Bizimana Jean Damascene yanyomoje umuhungu wa Habyarimana. Minisitiri w'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mboneragihugu Dr Bizimana Jean Damascene yanyomoje uyu muhungu wa Habyarimana wayoboye u Rwanda Jean-Luc Habyarimana, wavuze ko urukiko mpuzamahanga rwashyiriweho u Rwanda rutigeze ruhamya ko jenoside yakorewe abatutsi yateguwe. Dr Bizimana yagaragaje ko ibivugwa na Jean-Luc Habyarimana ari ibinyoma byambaye ubusa kuko uru rukiko rwemeje ko hadashobora kubaho jenoside hatabaye umugambi wo gukora icyo cyaha cyangwa se hatabayeho kuyitegura. Mu byemezo byose by'uru rukiko yemeje ko jenoside yakorewe abatutsi yabaye mu Rwanda hari umugambi wo gutsemba abatutsi. Ingingo ya mbere Dr Bizimana yongeye kandi kwibutsa nuko urukiko rwagaragaje ko hatabaho jenoside nta mugambi wo kuyikora wabayeho. Itegeko mpuzamahanga ku kurwanya jenoside ryo ku itariki ya 9 Ukuboza mwaka wa 1948
ntabwo ryavugaga neza ijambo gutegura, ariko ryakoreshaga kugambirira gukora jenoside. Ingingo yaryo ya kabiri Bizimana yerekana ko jenoside ikorwa igihe ari umugambi wo kwica itsinda runaka cyangwa se guteza ibikomere bikomeye cyane ku mubiri cyangwa se ku mutwe. Ati mu bagize iryo tsinda, gushyira abagize iryo tsinda mu mibereho igamije kandi kubarimbura, yaba burundu cyangwa se igice cyaryo, gufata ingamba zigamije kubuza iryo tsinda kubyara cyangwa se kwimura ku ngufu abana baryo bakajyanwa mu rindi tsinda. Ibyo byose bikozwe bigamije kandi kurimbura burundu cyangwa se igice itsinda runaka rishingiye ku benegihugu, ku bwoko, ku ibara ry'uruhu cyangwa se ku idini ryaryo. Ati iri ni itegeko mpuzamahanga ku cyaha cya jenoside. Icya kabiri ryamugaragarije nuko urukiko narwo rwemeje ko hari umugambi wo gutsemba abatutsi. Dr Bizimana yerekanye ko guhera ku itariki ya 1 Mutarama mwaka w'1994 kugeza ku itariki ya 31 Ukuboza uwo mwaka, urukiko rwemeje mu byemezo byayo ko hari umugambi wo kurimbura ubwoko bw'abatutsi. Ati byakurikiwe n'ibyaha bya jenoside ndetse n'ibyaha byibasiye ku muntu. Mu bantu 78 ubushinjacyaha kandi bwaregaga icyaha cya jenoside, 65 baragihamijwe bakatirwa igihano cy'igifungo cyari hagati y'imyaka 6 na 15. Ku bemeye icyaha barimo Serushago Omar, Rutaganira Vincent, Paul Bisengimana, Michel Bagaragaza, Joseph Serugendo, George Rugigu n'abandi, mu gihe kandi rwanakatiye igihano cy'igifungo cya burundu kubanze kwemera icyaha barimo n'abateguye umugambi wa jenoside. Dr Bizimana Jean Damascene kandi yanamugaragarije ko gutegura umugambi wa jenoside yakorewe abatutsi byari izingiro mu kwemera icyaha kwa Jean Kambanda wabaye minisitiri w'intebe. Yavuze ko kwemera icyaha kwa Jean Kambanda kugaragaza ko jenoside yakorewe abatutsi yari yarateguwe mbere ya tariki ya 6 Mata mwaka w'1994 kandi hagashyirwaho urukurikirane rw'ibikorwa byo gutegura ndetse no gushyira mu bikorwa jenoside bikozwe n'ubutegetsi bwe guhera tariki ya 7 Mata mwaka w'1994, ariko bikaba byari byaramaze gutegurwa no gutunguranwa no gutunganywa mbere y'iyo tariki. Muri ivyo bikorwa harimo gutegura jenoside mu nama z'inama y'abaminisitiri, inama z'abasirikare bakuru n'abayobozi ba gendarmerie, n'inama zo gutegura no gusubiza no gusuzuma ishyirwa mu bikorwa rya jenoside. Hari imyitozo ya gisirikare n'intwaro zahawe interahamwe gutegura uburyo bw'ubwicanyi buzakorwa, gukoresha itangazamakuru mu bukangurambaga bwo gukora jenoside, gushyiraho za bariyeri zagenzurirwagamo imyirondoro, ingendo z'abaminisitiri muri za prefectura mu gutegura jenoside ndetse n'ibindi. Yagaragaje ko mu gika cya 39 cy'umwanzuro w'urukiko ku rubanza rwa Jean Kambanda gutegura jenoside byemejwe muri aya magambo: mbere ya tariki ya 6 Mata guverinoma yari yarateguye yaranatangiye kandi gutanga imyitozo ya gisirikare ku rubyiruko rwo muri MRND ndetse na CDR bafite umugambi wo kuzabakoresha ubwicanyi bwakurikiyeho. Bikomeza bigaragaza ko guverinoma y'inzibacyuho yakwirakwije intwaro mu bari bayishyigikiye. Igenzura za barriere ryakorwaga nabo mu nzego z'umutekano z'u Rwanda n'interahamwe zari zaratoranyijwe muri Kigali n'ahandi mu gihugu nyuma y'itangazo ry'urupfu rwa Habyarimana Juvenal wabaye perezida w'u Rwanda. Icyo cyemezo kinerekana ko itangazamakuru ryakoreshejwe kandi mu gushishikariza abahutu kwica abatutsi no gushishikariza abari bafite intwaro, ndetse hakanagaragazwa ko hateguwe umugambi wo kumara abatutsi n'abahutu bazarwitambika bakabigenderamo. Tariki ya 4 Nzeri mwaka w'1998 Jean Kambanda yakatiwe igihano cy'igifungo cya burundu kubera icyaha cya jenoside, gucura umugambi no gushishikariza rubanda gukora jenoside, gufatanya cyaha mu cyaha cya jenoside n'ibyaha byibasiye ku muntu. Yongewe kandi ko uretse Jean Kambanda hari n'abandi bari bari muri guverinoma barimo minisitiri w'itumanaho Eliezer Niyitegeka n'uwahoze ari burugumesitiri wa komine Murambi Jean Baptiste Gatete bamijwe ibyaha mu bujurire, icyaha cyo gucura umugambi wo gukora jenoside. Icya kane Dr Bizimana yerekanye ni ukuba icyaha cya jenoside yakorewe abatutsi ubwacyo cyarazirikanywe. Muri Kamena mwaka w'1994 mu mpuguke za komisiyo y'umuryango w'abibumbye ziyobowe na Professeur René Degnisigi nyuma y'iperereza zakoze mu Rwanda mwaka w'1994 zemeje ko habayeho gutegura jenoside yakorewe abatutsi. Akomeza agira ati komisiyo yanzuye ko hari ibimenyetso byinshi cyane bihamya ko igikorwa cya jenoside cyakorewe ubwoko bw'abatutsi gikozwe n'abantu b'abahutu. Ati bakoraga bafatanyije n'ababiteguye, ati mu buryo buteguye neza bufite gahunda kandi bukurikije uburyo bwateguwe neza, bityo rero kwemeza ko ari jenoside bigomba gukomeza kwemerwa. Ati ku bijyanye n'ibyakorewe abatutsi yaragaragaje kandi ko mu cyemezo cy'urwa rukiko ku itariki ya 2 Nzeri mwaka w'1998 mu rubanza rwa Akayezu Jean Paul hemejwe ko umugambi wo kurimbura abatutsi wari uhari, aho urukiko rwa ICTR yagize ati byagaragaye ko itsembatsemba ryabayeho mu Rwanda mwaka w'1994 ryari rifite intego yihariye kurimbura abatutsi.
batoranywaga by'umwihariko hagendeye ku kuba ari abo mu bwoko bw'abatutsi aho kuba barabarwanyi ba RPF cyangwa se ishyaka ryo ku butegetsi mu Rwanda. Ni jenoside yakozwe mu Rwanda mwaka w'1994 ikorerwa abatutsi. Yanerekanye kandi ko muri Mutarama mu kwezi kwa 2007 mu rubanza rwa Emmanuel Ndindabahizi wari minisitiri w'imari, uru rukiko rwemeje ko mu Rwanda habayeho jenoside imwe hagati ya tariki ya 6 Mata na tariki ya 17 Nyakanga mwaka w'1994. Jenoside yakozwe nta ihuriye n'intambara yari hagati y'ingabo za leta na RPA. Minisitiri Dr Bizimana yasobanuye ko jenoside yakorewe abatutsi ntaho ihuriye n'urugamba rwo kubohora igihugu rwahuje ingabo za leta FARD ndetse n'ingabo za RPA. Yavuze ko nubwo Jean-Luc Habyarimana yabeshye ashaka guhuza jenoside yakorewe abatutsi n'intambara yahuje RPA n'ingabo za leta FARD, nta huriro namba ry'ibyo bikorwa byombi, kuko abatutsi bari kwicwa mu bice by'intambara itari kuberamo. ASTR yabishyizeho rero umucyo mu rubanza rwa Kayezu, aho yagaragaje ko jenoside yakorewe abatutsi yakorwaga kandi ko nubwo bisa n'ibyahuriranye ariko byari bifite imiterere itandukanye. Rwashimangiye ko jenoside yari yarateguwe na bamwe mu bari mu ngabo za FARD n'ibindi mitwe igizwe n'abahutu, igashyirwa mu bikorwa n'abasivili barimo imitwe yitwaje intwaro n'abaturage basanzwe rero, kandi ko kuvuga ko yatewe n'amakimbirane yari ahari bidashobora kuba impamvu. Yaragaragaje kandi ko urukiko mu rubanza rwa Karemera Edouard yemeje ko jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda idakwiye guhakanwa kuko ari igice cy'amateka y'isi. Dr Bizimana yashimangiye ko akanama karoni k'umutekano kemeje icyemezo cya STR mu mwanzuro wafashwe ku itariki ya 16 Mata 2014 ndetse umwanzuro w'2050, aho yemeje ku mugaragaro jenoside yakorewe abatutsi, inasaba ibihugu byose n'abantu ku giti cyabo kutiyanganira abahakana bakanapfobya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994. Yashimangiye kandi ko ibyo byose byemejwe n'ubutabera kandi byubahirije ihame rya res judicata, ni ukuvuga icyemezo ndakuka kidashobora guhakanwa cyangwa se gukurwaho. Bigaragaza neza ko ababeshyi nka Jean-Luc Habyarimana n'abafatanyabikorwa be ari abanyanyuma, ati babaswe n'urwango badashobora kandi kwiyumvisha ko ari ikibi gikwiye gucibwa burundu. Uyu niwo mwihariko wa Jean-Luc Habyarimana mu gukomeza umurage w'icyaha w'umubyeyi we Juvenal Habyarimana wese ayobora igihugu cy'u Rwanda. Hanyuma rero reka inkuru yacu tuyisoreze ahangaha, mbabwire ko uko abanyarwanda bakira ijambo rya mbere ry'umutegetsi w'ikirenga mushya, nta nubwo ntekereza ko bwari ubutumwa bwe, uko niko umunya Iranikazi uri mu kigero cy'imyaka 40 yabwiye BBC nyuma y'uko umutegetsi w'ikirenga mushya wa Iran Mojtaba Khamenei avuze ijambo rye rya mbere yagejeje ku baturage. Ijambo ryari rikubiye mu itangazo ryasomwe kuri televiziyo y'igihugu. Mu gihe kuva yatangazwa nk'umutegetsi w'ikirenga mushya ataraboneka mu ruhame, bamwe ubu barimo kandi gushidikanya ku muntu urimo gutegeka iki gihugu cya Iran. Umugore umwe wo mu murwa mukuru Tehran yagize ati, ndumva ari nkaho ubugenzuzi bw'igihugu buri mu biganza by'uriya mutwe wihariye wo mu ngabo za Iran. Khamenei binyuze ku munyamakuru usoma amakuru kuri televiziyo yasezeranyije mu itangazo ryo kuwa kane ko Iran izakomeza gufunga umuhora wa Hormuz ntucemo ibicuruzwa bijya mu mahanga. Ibyo bikaba rero biniga, no kuvuga bihagarika ubucuruzi bungana na 1/5 cy'ibikomoka kuri peteroli bicuruzwa ku isi yose muri rusange. Yanavuze ko leta ye itazarika kandi guhorera amaraso y'abaturage bishwe kuva intambara Amerika na Iran ndetse na Israel itangiye, avuga ko kwihorera kumaze kandi gukorwa kugeza ubu ari agace gato gusa ku kwihorera kuzabaho. Yavuze ko yamenyeye kuri televiziyo y'igihugu ko yagizwe umutegetsi w'ikirenga, ariko Khamenei ntarabonwa we ubwe cyangwa ngo agaragare muri video cyangwa se ifoto kuva yatangazwa nk'usimbuye se Ayatollah Ali Khamenei. Minisitiri w'ingabo wa Amerika Peter Gates yavuze ko nta gihamya atanze ko Khamenei yarakomeretse ndetse ashobora kuba yarangiritse ku isura muri kimwe mu bitero bya mbere byo mu kirere kuri Tehran byishe Ayatollah Ali Khamenei hamwe n'umugore we n'undi muhungu we. Utaboneka kwe ati ibyakomojweho na bamwe mu baganira na BBC itangaza amakuru mu rurimi rw'igiperse nyuma y'uko iryo jambo ritangajwe kuri televiziyo y'igihugu cya Iran. Umuturage umwe w'umugabo w'i Tehran wo mu kigero cy'imyaka 30 yagize ati, byari bitangaje kuba nibura ataratanze n'ubutumwa bwo mwijwi ndetse byatumye kandi habaho kugira amakenga ku kuntu amerewe. Yongeye ati, kuri jewe ubu butumwa bwanteye amakenga kurusha kumpa mucyo mukeya ati kuntu amerewe. Undi mugabo w'i Tehran mu kigero cy'imyaka 20 yagize ati, na n'ubu sindamubona kugira ngo ngire icyo namuvugaho, mubwije ukuri nta byinshi tumuziho.
umugabo wa gatatu we yavuze ko atakwemera ko ari we ni ukuvuga Mojtaba Khamenei wanditse ubutumwa bwe. Hagati aho umugore mu kigero cy'imyaka 20 Rashte mu majyaruguru ya Iran mu buryo bwo kuninura kunyega yagize ati mbega ati bisusurutse umutima cyane kuba atanagaragaye ati kuri televiziyo kugira ngo atange ubwo butumwa. Biracyagoranye cyane kuvugana n'abantu bari muri Iran kubera ko leta yagaritse umuyoboro wa internet, ariko bamwe bashobora no kujya kuri uwo muyoboro by'igihe gito bakavugana n'abari hanze y'igihugu bakoresheje imiyoboro y'icyogajuru. Benshi muri abo bakunze kuba ari abantu rero banenga ubutegetsi. Twahisemo rero kudatangaza amazina yabo kubw'umutekano wabo, nubwo hariho kunenga ubutegetsi bwa Islam buriho kuva mu mwaka wa 1979 no kubera uburyo bwahashyije imyigaragambyo yetse yo kubwamagana yitabiriwe n'imbaga y'abantu mu ntangiriro y'umwaka. Ubutegetsi buracyafite babushyigikiye cyane bo mu idini ya Islam. Kwa gatanu imbaga yateraniye rwagati Tehran mu yigaragambyo yo gushyigikira ubutegetsi mu kwihuza ndetse no kwizihiza umunsi uzwi nka Quds Day, igikorwa ngarukamwaka cyashyizweho n'ubutegetsi bwa Islam cyo kugaragaza gushyigikira ibyo abanyapalestine baharanira no kurwanya Israel. Benshi mu bari muri imihanda i Tehran bari bafite amafoto ya Mojtaba Khamenei. Kuva ubwo bitangazamakuru byo muri Iran kandi byatangaje amafoto menshi na video nyinshi bigaragaza abategetsi bagaragaye cyane bari kumwe nabo, barimo Perezida wa Iran Masoud Pezeshkian, Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Iran Abbas Araghchi, umukuru w'ubucamanza bwa Iran yitwa Ghormessein Mohsen Ejei, n'umunyamabanga w'akanama k'ikirenga k'umuryango w'umutekano ka Iran yitwa Ali Larijani. Ubutumwa bwa Khamenei bwo kwa kane bwanasabye kandi abanya-Iran kwitabira imyigaragambyo mu gufasha guhangana n'umwanzi Iran, ndetse kandi ishami rya BBC ry'iperse hamwe n'ishami rya BBC rigenzura ukuri kw'amakuru yitwa BBC Verify bagenzuye amashusho agaragaza igiturika mu murwa mukuru wa Iran hafi y'imbaga y'abantu mbere. Ingabo za Israel kandi zari zasohoye itangazo ziburira abantu ngo bimuke aho bari mu gace kegereye aho iyo myigaragambyo yari irimo kubera i Tehran mu murwa mukuru w'igihugu cya Iran. Muri iyo video imwe uwitwa Mohsen Ejei aboneka arimo kugirana ikiganiro na televiziyo ya leta ubwo igiturika cyaberaga hafi aho ngaho, nuko imbaga y'abantu yumvikana itera hejuru mu cyarabu ngo Allah Akbar, bivuze ngo Imana irakomeye cyane. Abandi bavuganye na BBC bumvise ko ubutumwa kandi bwa Khamenei busobanuye ko bike cyane ari byo bishobora kandi kuba byahinduka muri intambara hafi ya buri kanya ibamo ibitero byo mu kirere. Wa kabiri uwitwa Amir Sayed Ilavan, ambasaderi wa Iran mu muryango w'abibumbye ONU cyangwa se UN, yavuze ko ahantu ha gisivile habarirwa mu bihumbi hashenywe n'ibitero, harimo n'amashuri n'inzu zo kubamo. Umuryango w'abantu uburenganzira bwa muntu kandi w'abanya-Iran ukora muri Amerika uvuga ko abantu hafi 1800 bishwe muri intambara bibiri bya gatatu, muri bo bakaba ari abasivile. Umugabo mu kigero cy'imyaka 30 w'Iran yagize ati ubutumwa bwe ni ukuvuga ati bwari burimo guheza inguni cyane, ntekereza ko bugaragaza ko nta kintu na kimwe gishobora kandi guhindurwa kivuye imbere, ni ukuvuga mu gihugu cya Iran. Umugabo mu kigero cy'imyaka 30 wo mujyi wa Karaje ugaragiye Tehran we yagize ati ntekereza ko bwari ubutumwa bwagaragaje mu buryo bwinshi ko Repubulika ya Islam uko umutegetsi wayo yaba ameze kose ati buri gihe izakomera cyane ku myemerere yayo, rero sikwiye kumenya ko idashobora kandi guhangana n'ubutegetsi. Undi muntu utuye i Karaji yavuze mu buryo bweruye ati nta n'icyo amaze cyane kurusha se umubyara Ayatollah Ali Khamenei. Ndabashimiye kandi abifuriza gukomeza kugira